Polarotor. Vreme je za Polarotor. Tehnokomunikacije, kompjuteri u akciji, nove tehnologije. Polarotor. Emisiju uređuje i vodi dr. Dragan Ćosić. Poštovani gledalci, evo nas ponovo zajedno u rezervisanom terminu za prvo martovsko izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Polarotor. Samo da podsjetimo naše gledalce da se emisija Polarotor bavi popularizacijom pre svega novih tehnologija iz našeg najbližeg životnog i radnog okruženja i koje svi mi svakodnevno u manjoj ili većoj meri koristimo. A o kojim konkretno novim tehnologijama će danas biti reči, to ćemo vidjeti iz kraćeg pregleda sadržaja današnje emisije. Današnju šetnju kroz svet novih tehnologija započinjemo u društvu Vladimira Bubanje sa pričom o najbržem internetu, a zatim slede brze vesti sa IT scene u interpretaciji Zorana Modlija. Šta ima novo na polju mobilne telefonije? Opet nam saopštava Dušan Dimitrijević, serviser u Numix Elektroniku. O GPS i GSM uređajima i danas govori naš stalni saradnik, stručnjak za ovu oblast, lično Nebojša Dubroja. U današnjoj majstorskoj radionici ponovo je sa nama Stefan Josifović sa pričom o univerzalnom punjaču za notebook računare. Svaka čast, majstore. O novostima na polju satelitske televizije danas priča i po običaju nešto predstavlja Vladimir Srbinović. Ljubitelji igrica i danas će biti u prilici da čuju i vide odlomak iz jedne nove igrice uz komentare naših nenadmašnih saradnika Tamare Ćirović i Miloša Grujeva Gruje. Bio je to, poštovani gledalci, kraći pregled sadržaja današnje emisije, a sada pravac prvi prilog gdje nas već sa nestrpljenjem očekuje inženjer Vladimir Bubanja. Polarotor. Dakle, kompanija VIP Mobile zvanično je lansirala prvu mobilnu širokopojasnu mrežu u Srbiji zasnovanu na naprednoj HSPA+ tehnologiji. Napredni HSPA+ sistemi operatorima omogućavaju da korisnicima pruža veći kapacitet i performanse koje poboljšavaju iskustvo mobilnog širokopojasnog interneta. Jedna od glavnih prednosti ove najsavremenije širokopojasne mobilne mreže je njena puna kompatibilnost sa postojećim HSPA uređajima, uključujući većinu smart telefona u VIP-ovoj ponudi. A evo da kažemo i neke konkretne karakteristike i prednosti za VIP-ove HSPA+ korisnike. Dakle, maksimalna teoretska mogućnost download brzine je do 42 megabita u sekundi. Maksimalna teoretska mogućnost upload brzine je do 5,7 megabita u sekundi. I također mnogi 3G smart telefoni u VIP-ovoj ponudi podržavaju ovu HSPA tehnologiju. U ovom trenutku VIP nudi HSPA+ uslugu u Beogradu, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu, Kragujevcu i Nišu i tako pokriva 31% populacije Srbije. I kada već spominjemo internet i telekomunikacije, da kažemo nešto i za našu TV kuću. Prvo, Kopernikus je jedan od dva najveća kabel operatera u Srbiji i svakog mjeseca nudi promotivne akcije. Trenutno je u toku akcija prva 3 mjeseca interneta gratis. I to paketa sa protokom od 2 megabita bez ograničenja. Drugo, u toku su i veliki radovi na izradi najsavremenijih telekomunikacionih mreža u Nišu i Vranju. Dakle, Nišlije i Vranjanci, sadašnji i budući korisnici Kopernikus kablovske. Javite se, očekuju vas dodatna prijatna iznenađenja i specijalni popust. Pa zaronimo onda u brze vesti i vizualizovani IT svet. Kompanija Telekom Austria Group predstavila je na manifestaciji Mobile World Congress u Barceloni uslugu A-Broadband, koja omogućava korisnicima da u više od 50 zemalja sveta krstare webom i prenose podatke po standardnoj ceni od 59 centi po megabajtu, bez obzira na to ko je njihov operator mobilne telefonije. Mada bi se reklo da je ipak najbolje da to bude rođeni i najrođeniji Telekom Austria Group. Megabajt je megabajt, ali valcer ostaje valcer, a zna se, valcer brani austrijski Telekom. Veoma brze vesti. Kompanija High Tech Computer, HTC, prikazala je na sajmu mobilni svet u Barceloni 5 novih uređaja zasnovanih na operativnom sistemu Android, uključujući 2 telefona, Salsa i Cha-Cha-Cha, s namenskim dugmetom za Facebook, kao jedan tablet računar. A njega su valjda nazvali Drmer školo. Nema dugme za Facebook, ali ima celu koja bi i mrtvog probudila. Veoma brze vesti.
Intel je počeo da isporučuje svoj 600-jezgarni procesor Core i7 990X Extreme Edition. Idi, ovo kao da je naziv neke naše firme iz srca Šumadije, koji se reklamira kao najbrži procesor za stone računare ikada napravljen. Procesor radi na 3,46 GHz, ali se njegov radni takt može ručno ubrzati do 3,73. Nožno može i više, ali vam savjetujem da pre toga ipak skinete cipele. Za svaki slučaj. Čip je čip, a štikla je štikla. Glasina koje se tiču novog modela tabličnog računara iPad je sve više, a tvrdi se da je Apple već pokrenuo njegovu serijsku proizvodnju. Prema Wall Street žurnalu, iPad 2 će biti tanji i lakši od prethodnika, imaće brži procesor, više memorije i snažniji grafički adapter. Osobe upoznate sa materijom navode da će druga generacija iPada imati kameru okrenutu ka korisniku kako bi mogla da iskoristi prednosti Apple-ovog softvera FaceTime. Da je Apple izmislio i softver pod nazivom BackTime, možda bi novi iPad imao i kameru pozadi, dakle na leđima. Ali nema. Kaže još i da će iPad 2 imati ekran čija je rezolucija slična prethodniku, što eliminiše mogućnost ugradnje Apple-ovog ekrana Retina, koji su korisnici upoznali na pametnom telefonu iPhone 4. generacije. Pošto nema Retinu, očekujemo da mu ugrade bar kataraktu. I onako su je korisnici iPhone već dobili zbog ogromne rezolucije maleckog ekrana. Ovo su bile brze vesti za TV gledalce emisije Polorotor. Sad ćemo prikazati gledalcima kako izgledaju ove ploče. Radi se o dva najmodernija telefona. Evo ga, HTC Desire. Znači, prepoznajete ga uglavnom sa spoljne strane. A ispod haube izgleda ovako. I sad ono što je najintrigantnije, da je praktično celokupna pamet telefona, evo, spakovano u ovu ovde pločicu. Evo, kamera će ovde da prikaže, znači ovde idu flat kablovi, ali znači praktično ovo što ja držim sa prstima je celokupna pamet telefona. Znači sve ostalo je periferija, odnosno ekran. Žestoka miniaturizacija. Apsolutno žestoka miniaturizacija, znači evo ovde je čitač memorijske kartice, SIM kartice, USB konekcija, praktično sva elektronika se nalazi ispod, evo ga. Pa ovdje ima mesta još za jedan uređaj. A ima bar za još dva telefona. Šalu na stranu, znači, evo ga, znači sve se nalazi ispod ovog zaštitnog lima, tako da i naravno ekran je naravno nezavisni deo, njega ne računa. Vizualno će gledalci prepoznati da je reč o BlackBerry-u, Storm 2, znači 9520, a evo kako izgleda kad se otvori. Znači praktično ovo je ekran sa touch panelom, znači senzornim panelom, a ono što čini touch, što je SureType BlackBerry-ev patent, je da su stavili, znači, evo ove male mikroprekidače. Tako da ekran, kao kod iPhone-a, osjeća dodir, ali ne reaguje. Reaguje se tek kad se mehanički pritisne i onda se taj pritisak prenosi na jedan od ova 4 prekidača. A celokupna pamet je, evo, kao i kod ovog malo pređešnjeg telefona, u ovoj pločici. Uslovno rečeno, nije mu veća pamet nego kod... Ne, dimenzije, kažem, sve su manje i manje ploče, tako da, evo, otprilike kako to izgleda. Polorotor. Office Root je multifunkcionalni uređaj koji omogućava da izađete na internet. To je uređaj koji omogućava da bude i kao VoIP centrala, može da bude najobičniji IP router, može da se koristi kao fax server, može da bude SMS server, multifunkcionalni uređaj za... Praktično govorimo koje su njegove najčešće primjene, jel da? Upravo tako. Upravo tako. Najčešća primjena je povezivanje firmi koje žele da uštede svoje troškove na udaljenim lokacijama, kao što su, na primjer, naše građevinske firme koje rade po inostranstvu i žele da uštede na VoIP saobraćaju, to jest na komunikaciji, i onda uzmete, povežete ovakva dva uređaja koje su kao dve male centrale i onda pričaju besplatno. Osnovne podatke možete dobiti na sajtu 2con.rs ili na sajtu proizvođača 2n.cz. Polorotor. Univerzalni strujni adapter Cooler Master sa oznakom USN95. Vidimo da je malih dimenzija. Da, ovaj adapter je vrlo mali, čak je i manji od prenosnih hard diskova. Kao što može se vidjeti, staje na dlan ruke. A što se tiče dizajna, za dizajn je bio zadužen Choix, to je ćerka firma kompanije Cooler Master koja je zadužena za pravljenje stilizovanih periferija modernog dizajna, a za ovaj konkretno adapter su dobili nagradu
International Forum Design za 2010. godinu. Bravo, a da čujemo i neke tehničke karakteristike, ne bi bilo loše. Naravno, ovaj adapter, iako je mali, vrlo je moćan, obezbeđuje kontinualnu izlaznu snagu od 95 W i ukupnu sa maksimalnom vrednošću od 150 W, što je dovoljno za veliku većinu laptopova koji se danas nalaze u upotrebi. A da bi on mogao da se koristi na različitim uređajima, kao što si rekao, Stefane, on mora da ima i neke različite konektore, ili da? Pa da, sa njim dolazi i 9 različitih konektora. 9? 9 jeste, kao što može se vidi. Oni su opet u različitim bojama i na kutiji je naznačeno koja boja odgovara uz koju marku laptopa. Tako, na primjer, za naranđaste boje odgovara za Acer, Asus, HP, Compaq, BenQ, crvena samo za Acer, plava za Acer, HP i tako dalje. Tu bi sad logično pitanje bilo, pored laptopova koje puni, šta još puni? Mobilni telefon, MP3 playere? Pa da, na njemu se nalazi i USB port. Da. I ako nakačimo sve te komponente koje ste vi nabrojali na USB, možemo ih dopunjavati, znači njihove baterije možemo dopunjavati na taj način i to do 30% brže nego preko PC USB konektora, a ono što je interesantno se kaže da sa njim možemo dopunjavati do 2 uređaja istovremeno. Na sajtu Plutus Computersa www.plutus.rs cena mu je na našem tržištu negde oko 65 €. Polaro. Najnovija serija Inverto LNB konvertora, serija je Black Eco. Vidimo da je s ove strane crna, s ove strane zelena, asocira na neku ekologiju. Ekologija je smanjena potrošnja, znači struje koju, da kažemo, zahteva ovo je LNB, ona je redukovana. Da, sada je standard zeleno se obeležava gde god... Tako je, sve što je ekološko. Počevši od kutijice koja je od recikliranog 100% materijala napravljena, isto je zelenom obeležena, smanjena potrošnja, smanjena količina plastike, sve gde je mogla plastika da se smanji, težina, širina, sve moguće uštede su urađene kako bi zaslužio epitet ekološki. I ono što je jako interesantno, evo, ovaj model preporučujemo svima onima koji ne žele mnogo novca da investiraju, a da dobiju dobar rezultat. Znači, mislim da je u maloprodaji njegova cena oko 600 dinara. Za 600 dinara ne možete dobiti bolje od ovoga. Bulletstorm nova je akciona igra koja dolazi iz Epic Gamesa i po mnogo čemu posjeća na Gears of War, što i ne čudi previše jer se radi o istom proizvođaču. Komentari su toliko različiti da idu iz krajnosti u krajnost, dok jedni hvale neprestanu akciju punu dinamike uz veliki broj kombinacija poteza, drugi kažu da je igra totalni promašaj, neinteresantna i totalno neprivlačna. Zapravo sve je stvar ukusa. Igra definitivno ima dinamiku i puna je akcije, ali isto tako priča i način na koji je predstavljen građanski rat u dalekoj budućnosti uz gomilu pirata mutanata svakako nisu ni malo simpatični. Borba sa neprijateljima koji nisu previše inteligentni i načini na koje ih možete eliminisati umesto da izgledaju brutalno, zapravo su smešni i mogu biti zaista zabavni. Mogućnost nadogradnje sposobnosti i oružja su lako dostupne i ima ih baš dosta. Grafika je rađena u Unreal Engine-u i svakako je odlična, tako da ako vas privlači kombinacija akcione, naučno-fantastične horor komedije, onda je ovo igra odličan način da se zabavite. Polarotor. I bilo je to sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje, kao što već rekoh, prvo martovsko izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Polarotor. Ako vam se svidelo, gledajte nas i naredne srede u ovo isto vreme na našoj televiziji, ali normalno sa nekim drugim gostima i njihovim pričama o novim tehnologijama. A vi, poštovani gledalci, kraj malih i malo većih ekrana, ako želite da zajedno pred velikim auditorijumom promovišemo nekakav vaš hardverski ili softverski proizvod ili pak nekakvu vašu ideju, a koja je u duhu sa našom emisijom, za tu svrhu, odnosno kontakt sa nama, možete koristiti našu, nadam se, već poznatu elektronsku adresu polarotor@beotel.rs, kao i brojeve telefona koji se upravo nalaze na ekranu. U svakom slučaju, hvala vam na poklonjenoj pažnji i ostanite i dalje uz TV Kopernikus.
Polarotor.